ni dijaga sasano ate koro kalusaya te panefa ke te tho ke kringo ke meseka ja ke tere ungo kude bisi wa zapu za yemu te tu fuka lu ti je chili ko hitafa wa mo ke ni yepu no tapu pe tenu ke ga batsa se hozo Kizi tuko ka shira mozi mori kizi tsuka pa mozi ya cha china nuka cha cheka zo noso keka nuka zo Hare kepa nopa no akresanu nu apatasate siro ate katori nmato ungo zo tsako pu pesisa toyazo 아자다 무 아자르 부타조 체리 아카와 헤제 히 개파노프 아부 하체버케토 테푸 페테고 키 은케고 무 은케자고 부 페시쇼와 겸모시 히에티소자고스 지히티니조 Hieki kobaro chie hitata ugo jakorim hato kere mu nushozo sukovom hadaya mu hie prodaya supunye nuye ke kusiga nuye japie prikezu dezo hebu hetisojako proleke tupie hepetasuche size hie hakesi melu muledio Jehovah Cheleji, Jehovah Tejeleji, Pue Vizela, Poke Kre KETSHE Baya Kazala, Supunye Jehovah Mato, Kazako Pu Paleta, Moripo KEPESI Huleta. Jehovah ukepenyo fe KEJA pujala, te ro pete kom ho ke di ke jauzo. Po dzienu ki ju ke sugoba mu ki jatu ke kreko povie ze ke ja povie po su chasha ki je ke sogori po dzie tho soko chasha vorli je ukon ketsu por soke uche ke shu Jehovah mhotsunu khutuleke ke krilamana po gienu mu polati giri ki jeri MHAKENGU ko mu ke moko ke dige chko nyepugo ke diko tsiu ke koko pete chike shla poem hapete muzuri tozo mu poginum hapete te shke saseba Jehovah Tsele Hari Arofa Pomicha ke me vikesha ke ko rokramotahi ma ke vikopie nye menguko chatsisha di tui Ni kresara cha kesala keshu Jehovah Tsele Hari Arofa Mu anu ke ba peteko poza ke mesau tsele Pu boe hato tsebie pu ke kriu ki shetyo Sidi hato ke jako pu pesi shetyo A ZHAPU zaye terhu keja kerekre mu hato ungotsiko medotyo Volie Keli bien Jehovah ki shike u ki ni fe prapo chipie u ke la ke le chikru ki shike ki tezia kageshe se di bomhazu ne volie ke u ko ki li di u ki ni fe chipie bo ki shike
exaltation of your name, King of majesty. There is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am, the great I am, the great I am. Alpha, Omega, Jehovah, Messiah, Redeemer, our Savior, I am, great I am. Hallelujah, holy, holy, God Almighty, great I am. Who is worthy? None beside thee, God Almighty, great I am. Hallelujah. Holy, holy. Who is worthy? None beside thee, God Almighty, great I am. The Alpha, Omega, Jehovah, the great I am. Kemesa, Kemesa, Kemesa niebu, Kisekete toli chepien kishetyo. Noko kejo ketu, hienu kemeshu, sepo kesepo, chukeshauzo. Kemesa, Kemesa, Kemesa niepu, Kemesa kopete, nreshotyo nyazo. Cherubim, seraphim, tunreshoboyo, tenegechoche, tyokedyono. God in three persons, blessed Trinity, Son of God, Son of Man, Holy Lamb, the great I Kini tichi ke sase pete ke lusia tichi tekra mu sande ke sapu mula ke lela ke nipu pesiwe tichi ke sangu ke le hause di makepra nipu tezi suneva meche kinu ke bagori hakivor ba ke legori ubanu ununu nipu rosho mu tezi va zolike uyubisi lawe tichi hau ngola rekra mu meye segeje
tichiu de ngo jubilee tichiu nipu zabu zayechilije tekrosenu Jehovah ke kre redirili ke moem haki pori jatayamo po ungu ke meje potelaje seko tisode ke sasi baya nke dieto jazale Jehovah po baya ke jamais gi tievi mu rop po mengu baya ke jaugi tievi shia mi poésie di Jehovah ke dakeli feba ke lievi ke pila mona ni puwe ke chache u kawalilo po tenu ke shokasha zori po ngu ke meje krapi ke chekize ungu meje shdio ke pila mona po poni ponyo chedi teminyo peche pene mori unu chepesho ya mojala nko umelumu udi habie tigi ukepenyo fiki shelike peteke zetali kukrike niri me fete fe ni pu no de toso tali kizetala Sidi kere tepfe tsali kenye chasado pete keze si tari tsali hanye keze kelile dome tsali ku sidi kere tepfe
些早分多所也也不无的些许多多，我就拿给我不能人高多的所给修的给我些的所给修的给我些。So guess you give for share. Can you tally? Oh, may ye barley. So guess you give for share. So guess you give for share. So guess you give for share. So guess you open your me for she ye to the lucy for she becha modi so for uto let your she so guess you give for she so guess you give for she so guess you give for share. Can you tally? Oh, may ye barley. So guess you give for share. So guess you give for share. So guess you give for share. Tsali kupo hepete kro ke penyofa ke zahop ke lila lido Ticheke sa die se forum ko ki ka za shate sala puti se ke shko pete peziwe bala le rivine bala le unko tezam hariko ri se ke peke sha sala ko pete go la ri ke se ke shme peziwe
uko tie program lundiliro THEJA KECHA si tiwa sala uko kezedi pete meshke shashna geje asi gejele uko new year mu Sunday su sevordi kesa sala potika jasepo mungo tie kezedi keshash gelye gerietu geje se salari uni sala uko pete ko kezedi THEJA shabese uke hunu se prepeteri zena siro zido potike krige chikize KERÜSUO ke hu hauri fele modo deri DJ ke saze u khala ke sashodo ke je temi ho baliro u ko sokorir krashe ke jashodo be siro poshi ke krige jenu kadal ke vi konu zo shi u ke la ke she temi ri baliro sokolari ke tezi beni putso do be u ko ke sedi meshe ke shashe ke je shenye ho potise le rivide Hallelujah, Hallelujah. Timu kisha shakesha hiko kepenopa. Hiko anipo ketezi sedi inzewe. No kishu kritor sodi no pelu ketebe anipo kisha shasha. Hiko bu anipo kelakele. Jasi kelela tipo impezie. Nipu hiko tie diso anipo hiko kichike sabo ngula lidi. Hiko nidi anipo KERÜSUO kemasaki no la porliwe. Nipu borgele pete mo nipu no THEJA Nipu nong mejidi, yoko tito mfuke vorhanu, yoko bom hake sapo sile, ropo larito jele, sidi yoko bulhake pome shepegele shejedi, yesasa mengudin kishawe, nipu no vi, nipu no dito, anipu no, yoko titi, yoko KERÜSUO hato propo shisetele de, nipu serdi putise ke shoko pete pesie, yoko zidi, anipu, yoko KERÜSUO hato shekebo, anipu nipu sevordi ke huki que diviga shoko que hukisha que massage di hugo pu credit lervagile ani pu hakolari que tezibinza ya ani pu que hulo shake takolari que tezibinza ya ni pu traffic masake takolari que tezibinza ya ni pu no puri que cridi li tosha que shepeten ho no THEJA pe ugo mi ugo que just crash je ani pu hugo pu ani pu mapuri le que va podi hago pa que just he hugo tido ani pu que THEJA que dear nala ka bukun zo shiri no hiko me po ke je tenu ti ke je me po ke je nu khala pressure ke je je yoko buke va bodi poti hako pa ka ke je shwa je yoko buke va bodi hako se ke je shwa je ni po hiko rn pilia ani po deri hiko rn be ke va bo ke je tiri ni ani po deri hiko bu ke ti ti ke sapo se de la ke le no ani po hiko 23 ha se de la ke le ha no hiko Jubility chi sedelegata hiko seseri ke pushte ni pu sala hiko bu to jepetadi yo vordi hawharit zolegato ani pu nong mejidi hime ko ke prohishje o ni pu nong mejidi proshje hiko ani pu hike hu hanunu ni ke shake prira uli to semor shokeja ke thodie uginor nemor shokeja hiko ke hu hanunu rithme ke krasi ke chrini ani pu hiko Kijuno Java Liliro Hiko Sheberi Partaya Onipur Boguri Mulia Deria Anipu Heke Hu Hanunu Dileke Vi Kazase Kurake Vono Anipu Miapom Hatunuri Anipu Shebe Bogu Hakobu Anipu Paragata Shehije Derino Shotokapie Udipugono Kethodie Kepuga Vogono Shotovele Vi Sikachapie Ugi Shepresha Dihe Dileke Vi Umenguya Kachokori Kapien Peleshawe Yoko Titi Tituno Titi Boshake Krigajono Litogori Gesa Anipo Tepe Sapagaja Sikachari Lerto Ani the Pu there Hakopeten Zushuri Tejapu Bagaja Shadi Hesari Mengudin Kishayawe Anipu Hiko Anipu 2022 Hanu Hiko Lelape Hiko Siadi Vasharo Hiko Tenusho Gaja Anipu Hiko Yehu Hanu Tabama Toketa Hiko Sikachari Katrasek Sesha Nipu there no Japse Kipunu Shadi Upunu Tenuka Menesus Sedi Anipu Gedi Fupesu Sakeli Shadi Hakori Kapim Belela Pakrishawe Anipu Nomu Mejidi Anipu Keseke Jose Kesali Kevi Anipu Ropu Shirisha Pushiri Hiko Sikachari Sekachari Boto Derino Galakashala Ketezipinzia no Japse Utsashakaja Upur Krater Dim Penope Visako Kelisha Jedi here Hakori Kapim Beleshawe Anipu Nomu Mejidi
anipu hiko anipu 2022 hawa lesheluro ukiya shekele anipu ya sari ke graba no anipu hako hakiku mzeu anipu ke hueno jabi utsike shekem khidi ubu ki kuseke kruge jerishla wahije ke nur hege je bi ugishleje yokongi thaliro anipu he pekere ripelia anipu hiko nisi ke je ke semoda ya deri hako petenu higele te jabi se ugishje di he no ko hisizemi ko o ki kusedegele hako ri khabem pelela shawe nipu nongu mejidi anipu hiko posie popodi season ko ri ke kruge je ko que c'est peut-être la photo ani pu hiko mazade que dio bashi hiko simodi hiko pe moto vria deri no pete gunzo shirino hiko ke feu que je hiko bu recrasile que ni po piri ani po que tezi pensele ani pu hilafle que repo bordo zo shiri hibu je di huche ani pu hiko pigo pete khapen pele shawe hiko ke hu haunu me po ki krunuri bu jabu tsele re que je no bu parda mole que tola no te jabe se ki krupete ani pu hiko word huli modi ani pu kitiki numbage cherini ani pu siro reversity usha prelarito to homia kasha kamrisho to homia ani pu miral hugeje unigi ani pu huito amokishi there no hoko pete no zo shiri no urgoze to kelishleje ni pu no makipuri hiko khawaya kemo there hiko ton khawadi mbu hiko samode ya kecha hagwazo modiro ani pu unke kriwer dearly modi hiko pete ko sedo ya jada mpesie ni pu no mejidi me boke choko hisha jabe se me boke chese me puri khabe shakhe chawandi mbu usa promoge chese hije ani pu he me boke che khabe pele pe krisha no japi be me boke chese pressure ke leshe yoko ani pu yoko kerso se delede ani pu yoko shasa boke to pete non tajabu me boke che shashele ani pu tenuzi prige che khasha ani pu ke ze ker mbu me pogi voti modi heko bu diur ne be se heko visha prele ke tola teja be se pete go tsjedi ato ke mo temiwe deri no acrylic ta za sedi anki ameje molom ke proteja shabe se pete go gishwe amen. Sa
ZHAPU TSALI ZHUNGLA KETHODIE KEPESI FUTSIA SHO KOTO PETEKO PESIWI KINI TICHIKA SASANO PETEKO KELUSIA MU JEDO FOR NIPUR SOKEBA KEHU POSISHI KRISTOZANU NYO ZEKELI SUSACHIAWI TICHE HONRI KIZIDI Haidi Nipur Sho Mu Ukepenefa Lietshala Poketo Sokosuri Lady Uniba Munyo Kihupolari Ukepenefa Tezibawi Nipubu Jetizo Shuri Kekotola Voketsunu Japi Peteko Zasa Keliu Tsilietena Ugo Jim Hasivor Nipu Zuketo Sokasa Kinguki Lietsuni the Muki Huliogo Nyo Kolia the May. KETHODIE who kept in the footsteps in the door. Dikeba Kemesa Kekrinipu. He got in that same leaking away. Kekrilamon in Nipu no. Papete Sekeba kept in your fur. Keha Hakuri non to Nipu Petepenusia. Haprom Hazahakuri in Kinu for Getchazo. He got Nipu Jedor and Gersoti Honu. No Japi who got to get Nipu. Haprom Hazahakoha. Nipu Hugo can ho Petesevo and Cruspina Shiawi. No Lili Nipu no Sedi in Zaye, Chekelu Tsilichi. Jedo Nipu, Lyochoto di Udozo perform Hotunika Takoshi no Krishidibu, Lia Chekeshinu Tejaka Sanguli, Muchedo Hikobu, Nipu Rosoho, Hozunuli, get Sachanikeli, Kepele Sedi, Kakeshinu and Roshokelu Tsilichi, get his Yakapin Shiawi. Amen. Ukihunu GT Kia Sedekere Topo Palo Mu January Zakir Ponhie January Zakir Po Witness Zintie Ukihutsu Purple Pokia Salaleto Shie Just share Liro Dr. and Mrs. View Mu Savilia Meru Unieno De Mu Po Rokopheno daughter of Mr. and Mrs. Vera Shile and Hangwan Le Kiri Unieno Fu Liadoshi Mu God January Zakir Punhe Kokia Tsudoshi, Kebakerdi Putigi Kodi Kigwema Baptist Church Nu, Kemesaki Yajoko Chili Niro, Teheshe, Kebaki Nidi Putigi, Kedi, Exposition Hall, Agri Expo, Fort Mile Dimapur Nu, Reception Susabado, Musalaki Hupuri, Kia Tsudokebami, Kikru Shiri. Kiyatsuda Kibami, Larry Chavachi gets a Sedi Pesisia way, Shiro Nico, Tsuneki Vimi, Fodi, Kodi, Kigrima Baptist Church, Nushiri, Teja Chaputus, Mori Chudi, Reception Nurike, Kotor Serviho, gets a Kikusunda Hose, Pesisia. Ugo Kepesi gets a Himidiche, Kihusie, Kidi Ugo, the track new, Ugo project new, the track new, Tehesus Bado, Mu. How Hana Cresargo Chiova, New Year Fisu, Gotom, Hachameri Petet, Sadodi go to Meriba, Musanaki Huberi, Kihutili Liro, Uki Cruze Chudi, Capecrosaje, gets a se Pesisia, Uki Hugari, Uko Forsu, Mugari, Kihugari Katako, Sedi Gari, Semorkeshoko, Krihishida, Musur Bimodi, Nye Garinu, Gari Semorkeshomi Filivi Liro, Kingumejidi, Kekili get to Futusi gets us to see the Gari Kabami Gray Pesisia, New Pishi. Aki Krusunu Kenid Chickasaw Senugo. Kelu Preserve. KETHODIE Plasmasm, how Pusas and the Lana Patisra. THEJA 2022. To know Ukinigori, Unugashori.
So go bate tejenle it has become a history. So history liro gramana mo the body so go ha shigel humibu na kushiri so ha mohalaga so sa so nze shiti ju uki ni tigo shi tendo go tigo shi bese ke panyo vajin so da mo so ha bugasimidi tejenle ga so ha se ke pesi se shiba ori hego hikikru RB mode pasani ko yugo ke nze shiger so da kikru kereji u ke krimi u tivo ga so ha hani prisu gersa ba 살라는 이거 바우리 하고 테니쇼가 지티하누 하고 그때 나 차바 가서라는 티가서 하이볼리오 그저세 기그룹때 아르가 기그룹이 뭐디 테니쇼가 바 기그룹때 순화 요 베지오 저 부서워 뭐티 부가스미디 voga다고 보지리 보다도 뭐 바우리 티에 뭐 티치가 사오 티치가 비고 뭐 주빌리티 저 work 제가 세계라 니 부베지바 살라는 티 테누스데디 예리 대예치디 두부츠비 우거후 크리리비시 뭐 두부츠스리로 개페제브 대질디 시게츠소와 츠그도 예베 비서웨 산노 아바오리 아즈 아미디 기쿠 테누쇼가 바고 쉐기리 부스야 군주발로보게서도 산노 운니발리 뭐 도츠스바디 보 우게피미고 제가 세거들어노 소고 할레발리 네 지응고 응고 주빌리우 디지 해봉은요와 이부 대지가 저디부 쳐봐가서 하는 되게 지된 거 그제 이부저 부서버지 저서 아서가 세니고 칠라서웨 아주도 프로스가 돌리로 뭐 디부스가도 텍스트 프로스도 칠리고 히타파스루 히타파테니 소리 칠리고 히타파테니 verse 보는 거 보게니까 저 프로스도와 Ango betela presudo. Jehovah ke di getse mupu ke kuo. Jehovah ke di kizu bu punili ji. Zeka ja ki bu unumili ji. Kimhugo muzi dei getse bu hufuba. Poke diba meze ke metho mu ke di tozo. Mu mi po pomhazu tuya. Di poke pomhu po ngumugo tewaya. Potike melakwe kizu pejise kizu su ginu kizu su mudi peda Jehovah mazuno kizu tugo me fibotui di jada kizu pete Jehovah mazuno tigo o ke metugo pesia jiu temie pete pu zayu ngu merigar soko pete pie tenga no swade pomaka je mihiko se umholi tseketugo te roko pete po manzunu ne ruchuda zayone reneli di ponilie mu juda nyo fugo unumelie nchapila he Jehovah no kizepete mo kerkrithozo tsla no ate roko pete mo Rekrie. Hare nye Jehovah nye niga jago ke shor tsirichi. Poe ke mithogo kelhu rgo sebaya. Mu kerzimi jinunu suko kalasia. Ke mithomila ke je. Mu unu ke mezimila ke ni prusite. Niko ke mithogo Jehovah nunu ni nirichi. Mu poze ke poza ke mesau tsirichi. Che per esempio di Zoha, Buddha Bibetezza che li usa tretena. Tisoviwe, good morning and Happy New Year. Jesu Christa ukelageliu zanu aki krusunu sesie ukehu pastoral team sesie full time liat thogo mu ukehu kratago pette sunu ke ni ti jeka sa dilie se pettego ke lucia ugo
điều ba mấy chỉ hậu hà số rồi mà để họ kỹ bớt sự sử dụng hay cái gì số lẽ ba chỉ đó vừa cái bao cái battery ri ba đi nhớ giá trị nhớ visa nhớ một giá mình nhớ xe giá thì mình cái bao cái nhớ giá nó có chỉ tết sự đi Happy New Year wish surprise cái bao bao Anyway, muốn nhớ có phải gì? chỉ đó u đó nu ya samye revolver u kia chắc cái xe cái riết thoát đi thiê THEJA set yo movie MESAVINO kacho unye vor go dono ki huba unye bu vo set hasdi unye zegele so achu do we pette go unye laje da so do mo chỉ đó pastor chali mo pukinu meri family abcc idis di vor ba chiri su ha u kelenu sink in chale mo dei pastor japula pokil hulari uni thorba mo go ke seba zo do mo chỉ đó pungla sdi uch ke tefu sewe thie 2023 chia hau ha u go la ti che ka sa zo ga mo UBC Golden Jubilee ti chiu de chỉ đó vor cái लिए set denunu chỉ cái cho cái shom hạt thổ ZHAPU hạt thổ battery hao hà lệ pe kodi ZHAPU cho vor cái लिए su hà ni leba do battery u banunu nyepu thezi ga ba jubilee ti chi hao hala nu nyepu thezi ga ba su ha pelewe u kel hugi mu u ke hugi ke penyofa ke dia tho le mu pu ke kale genjwe a dia therie nu push na ga za push more so ga za mu push le ge vi ma ke kra bazo deri ke zut thonu ke thodie ha ha sedi a dia therie mu a ke lu mu u ke hu ZHAPU su ha chasana therie nu ke sokrata very ha ha preside mu a pralaso Tekra se kerkini a mefekini mu befese nu pu ga za Jehovah ke creator dearly ke moem ha kipuri jataya mo po ungu kemeje potelaj suko ti sodu ke sasi baya nke dia tho jazale hauha a ZHAPU hauha u ke hu ZHAPU ke penyavu ha petenu zaye chaleje nigo che do toler ke jigi ugo calendar ke sabo se parba gada zagasha suha pile momoshi pile moli ro nigo pagajigiri pepele vi homo family la zoga mo che prepete copy po pepele vi ho ga so hari se niki pusia calendar no ngusli ro chithie thi muli ro chaye uli ro kimya tho radio reap righteousness ke so ha se ugo chaye uchdi ugo ki huvo dio ba calendar no mohola sali ro ni go monthly theme boring mula do mo su hali ro January kher tekra teriunu proclaiming his sovereignty ke sa hawa sidi ugo chaye sidi ke pekovo dio Jehovah ke ko ki diga ja pragasha mo vor ke dio ni puja ko sande ko no shiri dik pugo hawa lepe kodi ZHAPU chiso sala ho lebali February liro proclaiming his grace. March liro proclaiming his good news. How have mission month there. April liro proclaiming the new life. Passion week. Sasia May liro proclaiming his holiness. June liro proclaiming his righteousness. July liro proclaiming his love. August proclaiming his word. September liro proclaiming his oneness. How have family month there. Sasia October kraliro ugo jubilee THEKRÜ there. Mo proclaiming his praises ketsa how city ugo kepekrodio chiliko kribudi hidia pengu dienunu ugo jubilee theme verse utsudi kepekrovodio sasia November kraliro proclaiming his promises mo tekrathelao December nuliro proclaiming his peace Christmas season how ha kepekrodio salati chi haunu uke hula uke penyofa ZHAPU matho ka jachego ha ko le mu medodi KECHA nuri mu ZHAPU ha thogunuri ke ze ke pe ko pre vosa ke ke se petego ki chalasia
ugo cheliko hete fe tenye hawa ugo dikon board chairman premenyo sesede popezie ke penyo fu po die prakasha rnegile mu ke pu ke vo petinu jasa thena cheliko lesser hawa psalms hawa mohosliro juda meliro hymn book pomhedi hawa prayer. It is considered the hymn book of the Old Testament Jews. There are different types of psalms. Cheli pohi ke kri ke suha bag zunguli do. Poliro tenu shogaza unu ke mejje gaza cheli lament psalms isia. Kiniuliro KETSHE cheli praise psalms. Seuliro KETHODIE cheli ringuli do thanksgiving psalms. Sisi diuliro KEDIGECHE cheli kingship theocratic psalms isia. Sisi penguliro KEPELE cheli psalms of trust. Sisi soruliro hasi cheli psalms of wisdom. Mu chili hetafa senunu kribo hakimo hosliro kingship theocratic psalms hago hangulido ke Jehovah ke dikeja chili hago hangulido. The Lord reigns. Jehovah ke diu ke zaha prabe ke ba chili hago ngulido. Ibrime dinuliro Yahweh melek ke diesu hangulido. Pochai Jehovah reigns. Jehovah is king. Muji do pergele chili hetafa tenye how hari Jehovah ke di ke ja chili bo ke suha ngulie mu jiginu ke pugasha medi January krahunu proclaiming his sovereignty. Jehovah ke ko ke di ke ja pragasha ho hasidi ugo ke penyofa rashovo ke za suha chudo me bo pugaza. The bigger you see God, the smaller everything appears. But the bigger you see everything else, the smaller God seems. Isi. Kepenyofangu pe jagazigi hake kripete ketcheketsum hiraya. Derim hake kripete ngu pe jazum hiraro kepenyofe jigaza hiraya. Isi. Unhichugi UBC Sunday School nu share gaza TSALI hayo chigaza mu ukepetami u petagaser krabaya. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His name. Tsali hai ge zuyo Sunday school nu tsia ge za jiri er kaba me tsme cheba. Utyo ur kramoda di kepenyo fe lepe jasdi po che por shoke ge tsali hayo. Tie UBC ki kuchdi Tekra teriet tonu, Dioba teriet tonu, Tisoja teriet tonu. Jehovah am hapet dem hoki dichagaba, hawha, krashadi, keze sedde, chilimorsan he gets leba. Jehovah am hapet dem ho, Kijupet dem ho, India seyum ho, Nagamye seyum ho, Kihira town ho. Uke hu yubisim ho, uke kru, miliu, uke luzo shirim ho, boy digaba, how har crashdi ugo, said that sike. Ugo chili hit a fat in ye prekaliu, mohosiliro, virgin groboliro, how ha cocribie, said sagaba, so hangulie. Kiriu liro verse bonunu sorugazo, Ginu liro verse teninu tefagazo, Museu liro, Geranu, Gerkin nigazo, section seawaha, mulido, Jido. Jehovah kedi pragasha hawa sedi ugo chayu chudi kese kepenyofa die kepulina thawe chakiriu Jehovah kediu kijepete unilie mu poprile igesa how because the Lord reigns the earth should rejoice and bow in fear. How have verse ponunu sur katongulie ugo kesedi point main point ko pergabagi ke zedi verse kori ke zeke methari person ba mo ni Bible ke ba mi Bible mohodi pri levi moro screen moholi di ugo ke zeke methari person we ke zedi verse po nunu soru ke zo ke metha person me Jehovah ke diu ke zubu po nileje zeke ja ke ko bu unum leje kim hugo mu zide zebu po hufba
po ke di ba mze ke mi tho mu ke di thozo jiu mi po pom ho zu tyo ya di po ke pom hu po ngum go thewa ya po ti ke me la go e ki ju va pe zisha ki ju su se ngudi peta Jehovah mo zunu ki ju tu go me fi bo tyo di jata ki ju pete Jehovah mo zunu di go po ke mi tho pe sia jiu ke temie pete po za ye ngu verse ponu Jehovah ke diu isi the Lord reigns Jehovah ibri medino liro Yahweh ke zo di hauliro Bible nu nie sorudi ke pengu ke je tu ga ba so hanguli do pochae I am who I am as azo hawaliro tyo ke parlesunu chapter 6 verse ke dienu mosae ke penyofe mosa die ke la di pu ke as azo I am who I am ke za Yahweh ke za die so haliro sununu parba juda milaliro hawa die ke masato die ke tho teza ke tehu tho suhade salanu it's the most sacred name for the Jews salanu ke thodle se ke wu tigi Bible ke wu tigi Old Testament tigi ke penyofa die tu ga bagi microbo pet thobie scribes ke za microbo pet thobie ke penyofa die suha tuya mu tu ga vogi Yahweh ke za die suha ngudaro tu ga bagwe ha tho khawa sidi vodi zulua unya ka saselie tu ga za nya ka sagori selie sidi lavori teza hawa tuya she Yahweh ke za dia hawa tuya she sidi teza suha tu jiwa ke za se lavodi unya sega bago tu diwalaya sidi ke tunya guri ke kri piela lidi lavodi ke to die tuya she ke penyofa die ke penyofa zawa se pe jagaza se ke mesagaza se ke teshu ke zo ha tsiya she salanu juda mi laliro Yahweh Jehovah ke zo dia hawaliro mesatzi ke tho ke teru tho te zabo die bode ugo utyo uleseke we ke penyofa za ke penyofa die ke penyofa zawa husi amomoga lepe jaya momoga ke za hawa leseke Jehovah ke diu isi verse ponu reigns ke za hawa haliro tie present tense nunu puga baso hangulie vogada diwade ke za suhamode tie digaba present tense nunu puga baso hangulie mo hawa haliro Israel me ke di segaba so harbi pubo mo de kijepet universal reign of God hawa puba sala chiligo het hefek in hawa haliro sedenu kerke tho ke mesatho ke kotho tezao ha sidi pragasha so ha sede kiju bu ponili je zakaja ke ko bu unum lichi isi ke penyofe zai mesazala krizala kijepet tebu unilije unummelije ke so ha sununu parba hawa prakashigi jidi prawadi khawale givi siketse boriba de micro boliro hawa prakashigi halepe sula ledi morim halepe susiliro kim hedi Jehovah digaba ke penyofa digaba so ha puliviga leliviga how can I know that God reigns ke so ha ke soba livi homie for example micro boliro 기준으로 대속으로 보는 때 헐쳐 세디템이 시에자 김히디 개penyofa 디게바 수하 풀리비가 대속으로 보는 개 대허메르디 템이 시에자 김히디 개penyofa 디게바 풀리비가 이디게 조발리비 대속으로 보는 개백가 내추럴 디자스터스 하고 할라노 템이 시에세바 김히디 개penyofa 디게바 수하 풀리비가 이디 레발리비 대체로 보는 대패대로라 깨츠겠네 깨솔라노 테미 시에세가자 시게즈리바 김헤디 깨페냐파 디게바 여호와 디게바 풀리비가 이디게 조발레비 모리지도 오고 도노즈시 호미에
uke lunu uke kunu ke sie ke je ke sewadi tenu shodi jeri unu me siga ba sike ji bado kimhidi Jehovah digaba puliviga megrobo uke lunu addiction zu die chagaza daru die chagaza mori ujo putuke mo ha ko ha die chdi vorga ba sike ji balevi kimhidi ke penyo fa digaba puliviga idi ke choba levi megrobo katsa na tekidi katsa ke me situ fudi jedo ke shono ke pekro ke bari balevi kimhidi Jehovah digaba puliviga leleviga megrobo kichikiano ke krowadi mori family problem mori financial problem zeke city ke pekro balevi di how hard na balevi kimhidi Jehovah digaba puliviga leleviga idi ke choba levi we sala question ham hi ga real question ko boket choba levi musi zo ga mo su kiri re ko cho boli ro unni li je iside sala di them ya de ke me je ba ro hakere hat de se ke se ba ro kim hi di unni li viga ige chri ko choba levi deri ke penyo fa di ga ba how high ha ko pet de giri re kre muslano we unni le mo sho ga su ha chili we prasho we a poem yo bo prasho do how ha English nu provide khado khawado teni nu phala hode deri ani se ga zala prasho do no matter what your current situation is no matter what the future holds no matter how you feel today no matter who the president is no matter who likes you no matter who hates you no matter what the color of your skin is no matter what your nationality is, no matter what anyone thinks, no matter what you've done, no matter what you're doing, no matter what you're going to do, no matter who gets the credit, no matter who gets the blame, no matter how much money you have, no matter how many friends you have, no matter what goes on around you, no matter what they say, no matter what, please never forget, God is still on the throne. God is still in control and God is still in charge. God reigns over everything. The Lord reigns. Chili tukashowa hitafet hininu pragaba hawa puba. Ukere utsofapet dem hoke panyofe digapala we unili givi tefuli givi so hangulie. Mu ugo kini hawa Deligivi ke sauno New Testament nuri hawa Paul to ke shad diu no met me chidinguli u hadzri ke puade la pupet zelal hode deri Paul to be Philippi ko ke hut ke su no zo shiri Thessalonica ko ke hut ke su no zo shiri Philippi ko die Thessalonica ko ke riu pengu ke soru no zo shiri rejoice always potipet tenu ni nibale je ke zo Paul su ha pusha po lesa ko hatu ke shiki po ke die chaba mebu popet chagaza mebu pop vagaza poja pulano ke meje gaza tipo do poe ni bale je ke so hapusha sasie Corinth me ko kenie soru ke nuri pugaza pole pugaza me henu chepe shopi deri heni si to ya isi how pubawe tenu nu ke penyofa digabala Kepenyofe papet take kagabala we uniligivi how hanu parba we. Ugo Elizabeth Elliot je homi sibalivi Elizabeth Elliot liro Jim Elliot kimede Jim Elliot liro 1956 je Eastern Ecuador no Oka themie tribal themie krobo no ja pucha da vodi themie hago bu podukriwa Sidi po kimia havali ro Punufu dukri kawasie mi chera gazu mona poe lavodi tichige ni themi hago donu badi missionary ma thocha mu poja pulano mi kekra ke penyo fasilie Elizabeth Elliot hafe poja pu die bonu pugaja joy is not necessarily the absence of suffering it is the presence of God you see ke nie ke meje gazu pubamo deri ke penyo fa ke ba ke penyo fa digaba su hapuba we isi je do ugo how ha lady tefuli ke ugo peteri uto experience prepare akinri pushade peteri
vi shro ke ma thaba mo levi unni ke ma thaba mo levi deri Jehovah di ke bala ke penyo fa u go ze ke bala we te fule mo sho mo unni le mo sho we ke khrie ke pele me go u go ha le ka sa se ke ji do Jehovah em ha pet dem ho ke si ke jamhori ke pe kam hori ke zaka to fam hori ke chaka nam hori upi ke me sit thom hori Jehovah ke di sabazo we sala verse po how haliro it is not the answer it is the answer and not the question Jehovah ke diu ki zubu unilichi zaka za khegubu unum melichi how halanu we te fulevi we unilevi we hanungula ke liye ke penyo fa priya ke mogo ponu fu po judgment nu voge do ha lele morso getsu su ha pulasa those who do not fear God should fear the coming judgment of God unni sele morso getsu su hari pulasa deri Jehovah pelea ke mogo Jehovah priya ke mogo ke penyo fa priya ke mogo ke penyo fa mi chile morso getsa ponu fervo ke do ke pe ka ugi voge do ha hari mi chile morso getsa su hari pushawe chili tu ke suwe papo hanu pu ke se mungu ke liu ro mi peteri ke penyo fa di ke bala unibal ho mi ko boli ro ke penyo fa ngum tsedi ke penyo fa u ko pe ka wa do u ko verse senuri ha hangule mi ko boro ke penyo fa ngum tsbaya mi ko boli ro verse pengu nungu ke liye some will melt like wax before the Lord mi ko bo ke penyo fa mhojunu jata do isi po priya ke mola po dizet se ya ke mola se sie verse soru thenya ki ngula ke liye mi ko bo thenga chada do some will be ashamed isi se sie verse care nungu ke liye mi ko bo liros ke penyo fa priya ke ja ko attack che ke do ha ko ha perhe ke do so hari pusha deri ha ko pette zo shiri ke hu bo tsba zo shiri ke penyo fa mhojunu thale ken jaga ja so ha ngulie THEJA population de ugo French Emperor Napoleon Bonaparte jesa history nu pregazer kraba meche mebo poe kos segabagi mu Battle of Waterloo how ha England jedi ke bieto di do jagabagi me poe poke chodi ke penyo fa suppose yet thaga ke so hase poke chosa motha poe podi poke God is on the side that has the heaviest artillery the her ni ke vi tho segaba go sie ke penyo fa thaso do idi poe pusha deri ugo thejesi gile poe te her haunu kara with all the heavy artillery he lost this battle British ko bu French ko pekawa Sidi Napoleon ke diu surrender chwa Sidi pokidi pete pekawa Sidi Saint Helena ke island bonu vodi poe ke die chwada Sidi podie thela tho poe haige chu bo pusase man proposes but God disposes Temie Russia deri ke penyo fe chshya chili tu ke suwe how hapuba ke ko ke hubo zo shiri ke penyo fa mhojunu thale genza ke za suha pusha mu ke penyo fa priya ke mogo ke penyo fa sanaya ke mogo ke penyo fa diese che ke mogo peleya ke mogo for judgment how ha ngut tu zo ke za suhari pula shwe sala chakiriu Jehovah ke diu sala ki jupete unilie mu popelea ke mu ko bu po prileje ke suha ke pushana chake niuli ro Jehovah ke diu sala te ro mi ri ke so ko bu thenga chale mu po prile ke chawa because the Lord reigns idolaters should be ashamed but let his people rejoice how have verse 10 ye mu tefa hakingulie ugo keze ke methadi verse 10 ye the thamu tefugo pralaso mo screen no petalaso do mirhi ker soko petepie thenganu shwa poma keja mirhi ko se umholie chiketyogo
ter hoko pette pom hojunu nu kechu zayone ernalidi po nilie mujuda nyo foko unumlie nchapi la hey Jehovah no kiju pette kom ho kerket thozo chala no e ter hoko pette mo rekre si kepenyofa pelea kamo kepenyofa priya kamo kepenyofa siejisia kamo pette zo shri phaki kribo rshokaba suha lesomorsho ugo KETHODIE nu ketholese ka saunuri jisu pugaja lokerse kersoru kerse nu pugaja kityo me pori nyepumye kenye kityo chike diole genja siliro po mye po ngumechda mu kekriu kretatyo mori po mye po kitsa badadi kekriu titatyo nye kepenyo femu mamon kityo chike diole genja isi you cannot serve both God and money me ke krazo shiri titiunu u kepele u kemeresu hasiri kishikingi mori ke ko mori meye gaza mori kratami mori ke dimie gazami hago ha gishigata suha ngupiba kepele me thozo shiri kepenyo fa pelle ba idi pu mo leba zo shiri wem ha ke kri rshobada legivi ter homi ri ke kri rshobada legivi suhare motozo salano RC Sproul gaza theologian me pu gaza most Christians salute the sovereignty of God but believe in the sovereignty of man you see ke pele me ke kari ke penyo fa ke ko huya deri themi ke ko pelle badaya verse 10 yenu mi ri ker shoko pie thenga nu showa to isi ke penyo fa ha ko pette se thenga chowa ke to so pusha Jetiunu Indianu BJP government how ha ke kose gabala Hindu fundamental groups ha go ha te to seba ko seba mu ugo agenda how ha se peja serim hatsaba India se ye pette ke khale don he ga ke lesiri machaba minority go moi nan ke kri pette tesbie pochwale ke do ukelle no sele gito nanu no sele gito kelle se di machaba ti do kino zo shiri social media no video yo bot petta ga so hangulie leader me Hindu VHP leader me boy Christian me go Hindu me ngum me ke khotto go de ke zo si ga zo di bo pushdi social media no tawro ga zo hangu unun mu unu shoga za ke kribo laliro nagami zo shi utemi zo shi temi hago ha ze ke jidodim hatsaga ba sikizringu ba rnu motor mo ke pele me ke krazo shiri hato hago hangu ke shiki michega da nagami kim hedo shi ha u ke pele kim hedo shi ha idi michega da sikizri tsdalevi mi bo che do kino hini kar sabadi pom ha bo ki pu ka so liro ugo nanno ke krigo Hindu mie Christian mie go peace gaza Christian mie go hato ha pridi hato khali morso gaza seri phachaga baso hachaba deri ugo population mohosili ro Hindu goli ro 80% kiba India me population mohosili ro Christian mili ro 2.3% kiba zo sala irony uli ro Christian mie go conversion so thorbada si Christian me ko ke khale moli ro ki miche para do ge za suha we lady pu ga ba suha hani ha lele moto ke gela mona statistics mo hosli ke thochu tu ga bala sala chili zo ga shu we pu ga ba therefore me here sho ga ja ko krista ke pele mi ko pe chdim hatsa har seba deri how no pu ga sha Jehovah no e therefore ko pe temo re isi how ha a lesson ke sega babi ndun yegino ugo mission field zek vision field no baya gaza ugo zek perodi UBC mission zek perodi matsaiba baya gaza lithomi bo zekarcha pastor khalik po naya jivan baptist church pastor chaba po revevo asam nuri japu chutyo ya se UP nuri japu chudi
kepenyo fa deliki view sedi meze kaza gaja suhat sabaya poe pu gaja asam no zoshiri muslim mi kekra kepenyo fa peledi kepelenu vorje zo gaja suhapu ba kepetsere sebazo deri kepelenu ri vorje zo mu kepelenu parleje zo gaja suharipu ba sesie chaba modi po January thakra second third week ki po UP nu vodo gaja suharipu ba mu UP nu zoshiri Gorakhpur gaja erna bonu RSS ko ugo ke kores segaba herna bono zo shiri kratamye boe nyepu pelele jisu pelele di rdi pargadala erna pette uwe posie thaba gada sigizri puba mu pochaba moliro mi erna haunu mi ser baptism pidodi po fegaba so hari puba mu ugo pola chaba moshowe how